Akunzi bakunda ubuzima Health Care tubasuhuje mu kigo Kunda ubuzima Health Care tubahaye ikaze cyo ugiye kugezaho ikiganiro cyerekeranye no kuby'ubuzima ku myororokere kuzama ubudahangarwa nitwabizera Eric kandi nkaba ari ngewe ushinzwe kubagezaho ibyo kwirinda dukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Rero ikigo Kunda ubuzima Health Care dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Genesis TV yegeranye na Hotel Okapi ku Muhima, dukorera muri ground floor hasi, kandi mudukeneye mwaduhamagara kuri 078 56 86 62, kandi iyo nimero iba kuri WhatsApp ndetse kuri Instagram, Facebook, kuri YouTube channel ni Kunda ubuzima Health Care. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. Nongeye bisubiremo dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ikora mu Genesis TV yegeranye na Hotel Okapi ku Muhima niho dukorera. Mwaduhamagara kuri 078 56 86. Website yacu ni wa3kundubuzima.rw. YouTube yacu ni Kunda ubuzima Health Care. Facebook, Instagram, TikTok ni Kunda ubuzima Health Care. Gukunda ubuzima nta cyaha kirimo, ahubwo iyo ubukunze butuma ugira ubuzima bwiza ukaramba. Muri Kunda ubuzima Health Care dufasha abantu afite ikibazo cy'indwara zitandukanye, ariko tubafasha dukoresheje imiti ikomoka ku bimera irinda ikavura indwara zitandukanye, harimo nk'indwara nka prostate, igifu, umwijima, abantu bafite ibibazo by'ibinure byinshi ku mwijima, hepatite, ndetse n'abafite ibibazo by'imitsi, ibyo bita rhumatisme, crampe musculaire, nerf sciatique, n'umutwe udakira, bafite umugongo, colonne vertébrale, les os du tronc dakora neza, banafite ikibazo cya kote, bafite ikibazo cy'imisemburo ya testosterone, ndetse n'amayiseri n'ibisebe by'amayiseri yo mu gifu, banafite ibibazo by'amaraso make, amacartilage, liquide synovial, ndetse n'afite ibibazo bya kwashiorkor, marazime, ndavuga ko banafite ibibazo by'abana bafite ibibazo by'ubugwingire, kubura appétit, hypertension, diabete, abo ngabo bose tubafasha n'ibiro by'umurengera. Noneho by'umwihariko twabazaniye produit nziza inyunganiramirire ku badamu ivura amayinfection vaginale ikagenda igahanaguramo burundu. Ariko byanagambiriye no kubaganirira ku nyunganiramirire yitwa propolis liquide cyangwa se propolis syrup. Iyi propolis liquide ni propolis nziza iboneka mu kigo Kunda ubuzima Health Care. Kigo Kunda ubuzima Health Care cyabazaniye propolis, umuti mwiza wizewe ku ruhando mpuzamahanga ufite ubuziranenge bw'ikigo FDA, Food and Drugs Administration, ndetse n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, n'ikigo halal kiha ubuziranenge. Kandi uyu muti ndavuga iyi nyunganiramirire ikozwe mu bimera bisaga 1000. Iyi propolis ni nziza cyane mu kuvura ibisebe byo mu gifu. Iyi propolis ni nziza mu kugabanya ubukana bwa kanseri, irinda ikwirakwira rya kanseri yo mu mibiri, yaba ari kanseri yo mu maraso, yaba ari kanseri yo mu gifu, yaba ari kanseri y'ahantu hose hatandukanye, kuko iyi propolis n'umuntu urwaye prostate iyi ngiyi turayimuha. Propolis ivura ibisebe by'imifunzo, igizwe n'utunini tumeze nk'utujerire, ni liquide. Ufungura ko kanini kagakabusozi ugashyira mu gisebe, igisebe cyanze gukira gihita gikira, kuko akenshi na kenshi hari igihe harimo bacteria, kuko iyi propolis ni antibacterie, antifungus, antidouleur, anti-inflammatoire, anti-cancer. Iyi propolis anafite ibibazo by'amaside yo mu gifu, iyi ngiri ihagije guhagarika ari amaside. Ifite uburyo ifunga inkondo y'umura yarafungutse ikongera gufunguka. Iyi propolis liquide by'umwihariko ifasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, ituma globule rouge na globule blanc zikora neza, ndavuga bigendanye n'insoro zitukura n'insoro z'umweru. Iyi propolis ifasha gutuma immunoglobulin ikora neza. Propolis ni umuti mwiza
kuko ufite ubushobozi bwo kugenda ugakirinisinga imyanda ituma igogora rikora neza. Iyi propolis digestion igakora neza, kuko iyo igifu kidakora neza n'amara ntabwo akora neza. Igira uruhare mu guhagarika indwara zandura ndetse n'indwara zitandura, kuko akenshi na kenshi iyi propolis ni igihingwa kizwi mu Bushinwa. Nicyo gihingwa kizwi mu Bushinwa kuko ikozwe no mu buki, ariko ubuki buba bwateguwe neza ku buryo nta effet secondaire ushobora kugira ku muntu. Ndavuga effet secondaire mbi kuko haba na effet nziza, ariko iyi ngiyi ikuraho effet secondaire mbi zikavaho, bityo umubiri ukagira ubwirinzi. Kandi iyi propolis umuntu ayifashe agira peti. Iyi propolis mu kuzamura ubudahangarwa irihagije, ni nziza cyane ku bagabo bayikoresheje. Ifite ubushobozi bwo gukuraho infection urinaire. Iyi ngiyi propolis ni umuti mwimerere ukozwe mu bimera, urinda ukavura indwara zitandukanye. Iyi propolis ni anti-cancer, irayirinda kandi ikayivura. Iyi propolis ivura igifu kigize ashwi, kigize akaraha kajyahe, igifu gifite ibisebe, igifu gifite amaside, iyi ngiyi irebaho. Gatatu, iyi propolis ivura ibisebe by'umufunzo, ibivanaho igisebe kigahita gikira. Kane, iyi propolis izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ndavuga immune system, irabivura. Estoma ni hatari, irihagije. Iyi propolis nawe kwivura infection urinaire, ifite ubushobozi bwo gukumira indwara zifata prostate. Iyi propolis iyo iri kumwe na maka tablet, ikaba iri kumwe na resource power powder, ikaba iri kumwe na zinc, iyi ngiyi irihagije mu gukumira indwara zifata prostate. Iyi propolis ifite ubushobozi bwo kwica viral load ziba zafashwe mu mwijima. Iyi ngiyi irihagije mu gusukura amaraso n'imitsi en general. Iyi propolis urugero rwa gatanu, ni anti-cancer, irinda kanseri. Gatandatu, ni anti-inflammatoire, irinda kubyimbagana k'umubiri. Karindwi, ni antibiotique naturel, irihagije kuko yica udukoko duto twataka umubiri w'umuntu, n'udukoko tujya mu gifu iratwica. Irihagije iyi propolis liquide. Iyi propolis liquide igira aho ihurira no gufasha ubwonko gukora neza, kubera ko irimo intungamubiri zifasha ubwonko gukora neza. Iyi propolis liquide by'umwihariko ifasha systeme nerve gukora neza, bigatuma ubwonko bujya ku murongo neza. Urugero rwa 8, iyi propolis iyo prostate yabyimeye irayibyimbura. Iyi propolis ifite ubushobozi bwo kunetereza imyanda iri mu mara no mu gifu, bityo ntikugireho ububasha bwo kuba yakuzahaza bya birungurura bya hato na hato no kurya ukagugarirwa. Iyi propolis irihagije, ngwino tuyiguhe, irihagije ugire ubuzima bwiza. Mbese iyi propolis ni umucyo w'umubiri w'umuntu, kuko igeze mu mubiri ibyabangamiraga mu umubiri bivamo ukagira ubuzima bwiza. Urugero rwa 9, iyi propolis ifasha insoro z'umweru gukora neza. 10, iyi propolis ifasha insoro zitukura gukora neza, buri insoro z'amaraso. Ifasha white blood cells na red blood cells. Iyi propolis ni nziza cyane, uyifashe kwako ndumva ugira imbaraga nke, ukumva mbese ntabwo stable. Iyi ngiyi iyi propolis irihagije mu kuzamura immunite, ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Waba urwaye diabete, afite HIV, afite hypertension, iyi ngiyi izamura ubudahangarwa bw'umubiri. Muyirebe neza, ni liquide irasukika, ni propolis ni nziza
liquid irasobanutse. Iyi propolis liquid, iyi propolis liquid by'umwihariko nyango mu byumve neza ifasha ku ruhu. Unafite uruhu rwangiritse, ifasha ku ruhu igatuma uruhu rubasha gukora melanine nziza, ndetse igatuma uruhu rudakanyarara. Ni nziza ku bisebe, ni nziza ku budanga bw'umubiri, ni nziza irihagije muyikeneye. Nandi mwayisanga mu kigo Kunda Ubuzima Healthcare. Dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ikora mu Genesis TV iteganye na Hotel Okapi. Imbere yaho uhabona akazu ka MTN gato, aho ngaho iyo uhageze utuhabona ibyapa byacu, niho dukorera. Mwaduhamagara kuri 078 56 86 682, kandi website yacu ni www.kundubuzima.rw, YouTube ni Kunda Ubuzima Healthcare. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, umwijima, umugongo, umutwe udakira, indwara z'uruhu, ubugumba, prostate, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha, ama infection ku bagore n'abakobwa, ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi indwara zose zigenanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe, ugana ikigo Kunda Ubuzima Healthcare. Dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima, mu nyubako yegeranye na Hotel Okapi ikoreramo Genesis TV, muri etage ibanza hasi ground floor. Wanatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kuri 07 45 68 66 42. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo wa3.kundubuzima.rw. Mu kigo Kunda Ubuzima Healthcare, kwita ku buzima bwawe ni inshingano zacu.